ner malaken yam kana dialten content barwanya lingwasa me enda manduni cham kosnyak nong ye jowo me an wale shanka wal baro kapai baro ron kina dangro udi jan dangro udi dich bana jowo me bana janwa kel ka dwo badan en chajalat keje ken kono niyami jirami jidit ka Nuer online TV channel gore jan wojin deri lar me di nyakane ko kien ka deri subscribe di channel deri ja support bana jome bana ja link ka dwo badan en charge non kaje bana lo jok karon kin dangre wal badak en lara link kon ma gwase me bon e dane sha kwan ka kwimala re wi ka so Sudan ken ci warga shi goro warga dana kwala nyaka yekel gwase me bono mo karwade wa ken ci ka right ladino de doctor machar de je kulun ka jo dan ci kana lat ana bana all the detail ki rwandin koni kelat gwasam bana ka linkel ani gwawo be content dia lat karodian be kon ka link ka do badan en shikana lat keja en bona mo bon en shal ke inene bon shal ke rjmec ki bon eme bon melede long ke kwiko de maldere tere wika so Sudan mutually reconstituted joint monitoring and evaluation commission ken she ken jo me chicken alat ken kwa kala zlet ne ron kin dangre dual badde gwade dane tan kamaltin kam Dr. Riek Machar ken ekir mi yadit antama ka jo me chicken lat gwasa me ken ne ti ken kuma kir mi yadit no de Dr. Riek Machar de je kulun gwade dane chaje yentin ke de je ko kamrar first vice president Dr. Riek Machar ken de kullu inke detention adan tetin chukan jo mo chikan kwen achkala no dene dial kontilla officially KSPLM-IO KSPLM-IO ne ko na chayan kan dial de ke delun ke jo dan chikan lat no ko gor kano de maler tin re woj ka so Sudan jo kan kirma yadi no ne de to kan dial ka loinka ko bi mal beben bana jome bana jelingo gwa ka do badan en chikana lat keje o gor kono banatin kontin lerodian rewika so Sudan bana ke deling ka dobdien ki ka jawandan en chalat ke jenu de kelin keje no gor kono bana medana lerode bi kona ngach ka jom chalat gwa seme wa nika gwade dane sha mal chaja tin sha bona me chaja kwan ka do badan kwan keje o bi ken peace ke mal bi ken monitor ke bi ka do badan mal keje bi ken monitor ka kor gwazidane sha Dr. Machar me chaje yen ka chanya ndang ro bakkel ka pay diok meji to gene ko sha ka silent cha tel duom mode ka rai keje no na jene shanen chari dial cha ka gek tel me lero de wi ka so Sudan baratam ko cha parliament cha yen yo me lep keje ka tikir me yadi chela den go de ne konti la jingone de kan mal de kan ko jatu wano chala den go chi nediti chigarodian nyok meje karodian ko chaga kam lonki chaga kam power ko bika right ka do badan ende Dr. Riek Machar de jalun keje no kan nediti tishwal ke reconstituted joint monitoring and evaluation commission nediti ala la die ne siang mala kana mala let o mete ga mala rod be kelat ke kwida no ken chika report ka kwi mal ke me cha lat ne ke changa kel ka pai ngwan bene ka shanga jandang diok ka pai bakel chika report chiken ngun ken ne the peace deal is not working well, many important things are not finished chikan joma chikan lat ka report sha no to pai ngwan be ka pai bakel ken tele mal mishalat mal edane sha gorno de la let che jain ke cha pak kana malat let chikala ngo ne gore jeno kenite kon la kwar ke leader de ka jal kel ajen do badana dong de ken so Sudan de kul nong mal ka je ban michigan bal jal kel ke kuje mo ba baje lungo ba mal ba jeno chikala do ne ken political and security situation in South Sudan is getting worse ken rigone ken kamerep ken rodian raywi ka South Sudan ngai kona na mo again, the ceasefire or agreement to stop fighting is not working. The government army, SSPDF, and the opposition army, SPLIO, are fighting again. Can it continue and tell me a kumikir miyadi can a kum SPLIO? Of course, Nai Commandant Lerode.
kuma spela yo kan ganan no mak dum no la mak ne ka kuma kirma yadid chinede ti ne to konen charo ya le ka ki bona me chi ka jola de wona ne. The arrest of Dr. Machar, another leader, is causing more problem. It make people lose trust in the peace deal. Kena dua badana cha Dr. Machar jaja yen kaje kena jikware ki ne ka dialo konen tika kel non waja ka nas ko chikarin binget ko Dr. Machar yan kaje lora bang atel dwer metekaje. Chikala do guano the unity de jeralika chika unity dana shalat ala a transitional government manyu do de na de kan de kel ki de na mar kan mission abelet kel tele do mi ba mal ba je nun kaje anyok ajenim kenena mission a chicken binyur gwa kel abnat right ka do badan de mal de je nun kaje ken tele mal mi bro de long re week ka South Sudan en bono mo chikala do nena RJMEC is now talking with leaders in South Sudan and in the region. Kenya tamurai kan ka kwar tin content ray which ka South Sudan many tin content ka steni ray which ka South Sudan and wona stop fighting, start peace talk, free the people in jail, work together to follow the peace deal. Chicken jom shit can me chicken a lot and go palakur twog right malka ka lonyatin condin tere thijiɛɛn no ko mona let kel ajan do badan ba mal ba jenun kaje kenata la mal me de long kamunun kaje gwasdan ante kwartin kon de mal kulunun gwan me tekere thijiɛɛn kenna mo shabe men to ke shabe men let chikala do nena ala South Sudan charo realikan o de queen kwade jalat koron kina dangre wi de jandangre de bakel akene National Electoral Commission she can office leadership ka bakel ke dultin content ba to ba galatin wa she can kalat antama alo tana ko ba lemne ke ko ba led election ka ba ka del tok ngai kono no queen kware ka dobe dane sha plan ke jem Chaplan wo de jalat koron kina dangra wid jan dangra wid bakel dung do me kan Dr. Machar kana konluñ tela queen kware me ba lat rewe ka South Sudan tede me ngai kone nyok eno bena lui kor koron kina dangra jan dangra wid bakel shi me gwa ka jodan jikana lat ko dew ga je eno gwa sementama kante dialte konte gor keno de laslet kan ke lat kan dial ko kujemo jake kuma South Sudan ko dong dara lui kor ka cha gor no de South Sudan der lui ka civil war ka jodan jikana lat ala kuma South Sudan gor kan ode kan yode kan karyaleka ngai kono no economy she fail tele economy mo gware wi ka South Sudan ko yotun content be kaliet wa cha rudien dial cha ka doping ke cha ka yor no kan ruyune cha ka cognitin content la je Uganda People Defense Force la de ni ken ka kujamo wa shi chiang che jek ko che yo chi tere we ka South Sudan ko shate dialan kon tindong the opposition group de ka ju ke je cha ka kam yo to chirme ngai kon no cha kum Uganda cha ja mo ke yo ko be SPLA force be ka ju tere we ka South Sudan cha ga ju lora bang kor dialin kon ka ti chi karo led bang led karodian ko gor ke jeno ba kume mala kuma Dr. Machar ba je dil ju tere we ka South Sudan. South Sudan is trying to fix the money problem or the money system. The government has created a treasury single account to manage money better. They also made a new system to help with paying worker and tracking money. But many important groups like the constitution making group are not getting enough money, so they cannot do their work. Akajo mishalat gwas ma wayu dial shaka latet karam kel jen jodan jikelat ekene sha kan chaje create mimo wayu dial weken kajana kana mo anyo gwas me chikala wonene wa do badan en chaja lekete me kume wa ba yu ba korin ba je dil gor miteran weka sham ke jen gwas me ka jodan shalat eno gor jeno ba payment system ke do badan bi yurar ke je ba je dil gor alo be corruption be shutel and Guatemala bisho tene transparency tin rewika South Sudan ka jodan chicken lat enyo bu gwas me chicken nyo laden wonene kane yu chiketel ela yutun kon de tin de permanent constitution de kula lat ka je ala bu ngone medane sha banjor ko te karo ke dokte kalat bu ngone kana kontuk mo kana tuk cha kuin kwar cha jabulat enyok unification of forces mat de ne gwas kel mo kana kolat ba
tela mishwal ke Queen Kware re wika South Sudan, and all the forces baga integrated ki ba kamat gwaskel, and then ba kule cholo no national army jene dane shaling me chol kir me yadit jog wude chol ke dawa turu jongo no jin gorno bi SSPD bi ke ngej bi ke train ka bi ka gorno ba kanang ka national army lo jene kona jogo no gor jeno bi ashud nenten kona achore bi aga kamrar ka jodan en chikanalat ka jo chalat gwasame connected konti la jimal ka tin gor ke medan le rode chikala do nene akana South Sudan tema te gwame jega long kie te ka kankang mo go South Sudan o be fail ka je ka o bi mal be ben alo de South Sudan der lo re kurmi din me chaje de lon ka je shi jan bona me chela do nene lene tema katin ka kwi mal ka ko bi South Sudan be gwa ko bine male sha yarbne jaga jabtawano bine pressure bine tubka kuma kirma yadit amene kuma SPLI opin Dr. Riek Machar ko bi kamal be kanalat anyok kenema letken ke kwide long o de kuma SPLI o leader ke dial de ke dilon re thijiɛɛn ke de bon SPLI o de ke jako de ke participate ke peace process chet kamana gorke chigan jo me chikan lat kene gone o nene binaru den nyok menges ko rodin re wika South Sudan ko ngat chetelewen chiga jo mo chikana kwen agenda na gore de nyak kon kel kata dan en charge non ka je ne delat kon lari na ke war guardian kan ne de long ke le de boom no the reconstituted joint monitoring and evaluation commission kan de kon tin la duir kan goy la ka parke baram dan te ga dur baje ko dur ka ba gwan chunga baje kam chonde chiga madan gu na gwas me gor kan de Dr. Riek Machar de je deluñ jandana letkin ga kwida ajandan inshallah en ban nyaw je kala radian chuje peru jono jen bi Nuer online TV channel bi je nyakanir ko kien ke bi subscribe en bi atak mal bye bye.